خب درود و عرض احترامات به یکی بیننده ها و کل مردم عزیز تاجیکستان. امیدوارم که خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین. شو منظرت یک قرطاو بخورم. شرایطی میگن که صغیرگی. خب دوستای عزیزم، هموطنان بینهایت گرامی، پایه دولتداری تاجیکستان یا نمیدونم پایه دولتداری در همین مسئله یک کمی فکر نظر خدمت بگیم همچی یک شهروند جمهوری تاجیکستان بگیم که بیان کردنی هستم و با چندین همون مثال ها و با چندین تحقیقات های علمی بگیم برای شما گفتنی هستم تا که مردم عزیز، مردم از این چیز باید با خبر باشند و گویم نه بلکه حاضر در آینده ها بگیم در تجربه زندگی خود استفاده برن و در خطاگی ها راه نتن و فرزندهای خود با همین اسلوب ها از همین چیزا آگاه کرده بزرگ کنن که تا که فرزنداشون امروزه مثل خودشون غلام و سرسان و سرگردان نشن. دوستای بینهایت عزیز و گرامی عالی قدر، پایه دولتداری جمهوری تاجیکستان در چی هست و چرا ما در نه تنها تاجیکستان بلکه امروز اگر کل همون آسیا گویم اشتباه نمیکنیم، چرا ما همون مکتب دولتداری یا نمیدونم اینستیتوت دولتداری در کشورهای ما وجود نداره؟ برای چی ما دائما در تمام مشکلی امام علی را گناهگار میکنیم و از پوچه امام علی میقپیم، میگیم امام علی تو پدنالت ما را در این روز آوردی، امام علی تو پدنالت ما را در دیگر روز آوردی، یعنی این همه عیبیته هست امام علی رحمان. بگیم که من نمیفهمم که بگیم دائما ما یک آدم یا یک انسان برای زندگی خودمون گناهگار میکنیم و چرا دولت ما دائما بگیم که عموما هم دولت های دیکتاتوری دائما عاقبت چپه میشوه، باز همه چیز از نول سر میشوه، یعنی از صفر آغاز میشوه. در همین مورد کمی. خب دوستای عزیزم، ما عموما از یک مکتبی بگیم که دولت سازی بگیم دولتداری نداریم، متاسفانه این چیزا ما نداریم و کوشش هم نکردیم که تا که ما از این چیزا استفاده برده این چیزها را سازیم. دولتداری اگر ما قفامون رو بگردیم نگاه کنیم، یعنی پیشتر عصرها پیشتر بریم، زمانهای شاهی و خصوصا عادی ترین مثال اگر ما گیریم بگیم امارت بخارا و دیگر سلطنت ها، شاه ها، این طرف های اروپا هم و غیره ها هم بگیم که همین دولتاشون رو نگاه کنین، دولت های شاهی، یعنی که امروزه با همون لفظ امروزه اگر استفاده بریم دولت های دیکتاتوری حساب میرفت. بگیم که چپه شدن بعد از اون نابود شدن، چپه شدن بعد. و چرا اینو چپه میشوند نابود میشوند؟ یعنی ادامه دهنده، دوام دهنده نیست. متاسفانه من بسیار همین چیزها را بگیم آموختم از ا تا یا، گویم که این چیزها را ورق زدیم، آموختیم گوناگون یعنی بگیم میبخشین، اما بعضن حالت ها بعضن کلمه ها را با تاجیکی
ما کوشش میکنم که زبان روسی ایلوه نکنم، اما متاسفانه بعضا کلمه ها رو بگیم که توجیکی بگیم همون پیدا کردن نمیتونم. خیلی دیگر زبانمون هم خیلی ارالش بود شده رفتگی است. چیکار کنیم؟ باز بالاش که قلق باشم. بنیاد کردن، یعنی دولت بنیاد کردن و بگیم که در چی بنیاد کردن؟ دولت در پوچه یک انسان. امروزه از امدورا بونم دولت های دموکراتی دولت در پوچه یک انسان بنیاد میکنن. یا بگیم SSSR برای چی چپا شد SSSR؟ مثال گیریم چرا این چیز بردوام نشد، این چیز دوام کردن بود. خلاص گیریم این ایدئولوژی ها هم این چیزایی که ما گفته ایستادم اینو در پوچه یا نمیدونم در اساس یک انسان میسازن. میفهمین؟ مثل همونه که همون بانگ خونه اگر در یک ستون باشه، وقتی اون ستون که چپشید و بانگ خونه یعنی همون با میخونم چپا میشود. هر چیزی که در یک ستون اساس میگیره البته که چپا میشود. و متاسفانه امروزه حکومت های آسیای میانه ما هم دارد با همون یک ستون در یک ستون بامی خانه میپوشند، یعنی بامی دولت میپوشند و بگیم با سر بلند دارن دولت داری میکنند. همون ستون که چپشیدن بعد و این دیگر دولت بگیم چپا میشه و باز این دولت از نو بازسازی میشه و مثل همون 90 از نو بازسازی میشه و بعد از بازسازی شدن متاسفانه از بس که ما دیگر همون مکتب دولت سازی نداریم، باز هم میگیریم در یک ستون بگیم که دولت میسازیم. در یک ستون بانگ دولت میسازیم، بامی دولت و او ستون چپا شد بامی دولت حکومت داری چپا میشود. و از این چیزها بگیم از همون یکم دولت های همون بگیم که امپراتوری هایی که بدن، شاهیگری های بدن که مثال چپا شدن، باز شدن و چپا شدن، همین سبب ها بود که بگیم قراخانی میگرفت قراخانی میشید، نمیدونم الاخانی میگرفت مردم الاخانی میشید، سامانی میگرفت مردم سامانی نام میگرفتن، ساسانی میشید ساسانی نام میگرفتن. از اون جمله اروپا بگیم که همچنان بود، یعنی بگیم همون مثل همون امروزه بگیم که مثل همون شاهیگری ها و از این چیزها بگیم برای این مردم اروپا از این چیزها یک مکتب، یک بگیم درس گرفتن، یک مکتب ساختن که یک مکتبی گویم دولتداری، حکومت سازی، دولتداری ساختن یک مکتب و با سر بلند امروز دوران بگیم که همون تغییر دادن ادامه میبرن، بسیار یک پیشروی ها کردن و از ما باشه بسیار متاسف هستم که تا امروز داریم همون استیلی دوره های بگیم شاهی زمانی شاهی مون هست و اما بگیم با نام فقط نام عوض می شود، نام بگیم دیکتاتور، نام دموکراتیا می شود یا نام کمونیسم می شود یا نام سوسیالیسم می شود نمیدونم و یا نام خلاص همین نام عوض می شود. سیستم ساختار دولتداری امروزه های آسیا را اگر ما نظر کنیم همون ساختار دولتداری های بگیم همون دوره شاهی است و فقط این همی تکنولوژی بازن داخل می شود دیگر که جهان که پیشرفته ایستاده است. اگر که حاضر همون شاههای همون زمان هم می بدن خیلی امیر بخارا هم می بود دیگر هم می بود دیگر پیش راه تلفن و اینترنت یا را گرفتن نمیتونست دیگه مجبور بود که با این چیزو بگیم سر کار کنه و داخل شود در تاجیکستان، از یک طرف پریبل از یک طرف دیگر بگیم دیگر چیزو، یعنی پیش راه گرفتن نمیشید مجبور بود که داخل کنه. همون سیستم اول ما هست، سیستم دولتداری ما فقط نام ها میتونه که بعد درجه کمی شوند تغییر بیاورد. خلاص و انسان ها کوشش میکنن اساس به یک پایه دولت داری کنن، یعنی دولت سازن در یک پایه، نمیدونم بعضی باید در یک پایه عقیده یک انسان یا نمیدونم بعضی انسان ها کوشش میکنن در یک پایه عقیده دینی
بگیم که یعنی بامی دولت پوشونن. این بسیار اشتباه بزرگ است که وقتی بگیم که یک انسان یا یک عقیده یا یک دین یا یک نمیدونم ساحه افضلتر از دیگر چیزها مونده می شود در جامعه. یعنی که با همون پایه همون بگیم که دولت داری میکنی. این بسیار یک اشتباه کلان بزرگی است که امروز در امروز بگیم که تاجیکستان دوره یا نمیدونم آسیا دوره از این چیزا استفاده میبرند و هزارها نمونه هایی که هست امروز بگیم که بعد از شکستن همون سیستم قپیدگی انسان او چیز بگیم برهم میزنه. خصوصا مثل ایران اگر امروز از همون سیستم همون بگیم که ورخوشکایی که دینی قطعی مجبور کرده آدم ها را بگیم قپیده شده، اگر امروز اگر بشکنه همون سیستم همون بگیم که شکسته شوه، ایران پال روز بگیم که زندگیش بگیم از سر میکنه از نول. برای چی؟ برای که برای ایران باز یک سیستم نو ساختن در کار هست، بگیم که یک چیزی نو ساختن در کار هست که تا که ایران بگیم دولت داری کنه. ایران دیگر نمیتونه با این سیستمی که هست دولت داری کنه، سیستم بگیم دینی قطعی. یا مثال میگیریم افغانستان، چندین سال میشه حرکت میکنه که در پایه اساس دین دولت داری کنه، نمیتونه کرده، نمیشه، این چیز نمیشه. نه تنها دین اسلام و دیگر دین ها هم نمیشه. برای اون که این تجربه را بگیم دولت های اروپایی پیشتر کردن، با همون دین دولت داری کردن، عاقبت اومدن به خلاصه اومدن که یعنی این چیزها بگیم در اساس پایه یک چیز دولت داری کردن بسیار بگیم که خطر داره، مشکل است. یعنی که بعد از شکستن همون چیز باز بگیم که از نول شروع کردن در کار است. امروز اگر از ما دولت داریم اونوز چپه شوه، متاسفانه ما میخواهیم نمیخواهیم چپه میشوه، برای اون که ما اساس با پوچه امام علی ساختگی هستیم. یعنی عقیده یک انسان و بگیم در پای همون یک انسانی دولت داری است. کنستیتوسی هم وجود نداره در اینجا، یگان چیز دیگر هم وجود نداره. این چیزایی که هست این سفسطه خالی است، کنستیتوسی، سرقانون، دیگر چیزها. برای چی؟ برای اون که این کنستیتوسی کار نمیکنه. این کنستیتوسی برای فریب کردن مردم است، برای فریب کردن مردم. تنها با عقل یا عقیده امام علی ساخته شدگی است. بعد از چپه شدن امام علی رحمان بگیم که متاسفانه ما باز از نول شروع میکنیم دولت داری را. برای اون که این ساختار، این سیستمی که داشت و این سیستم قطعی دیگه دولت داری کرده نمیشه. برای اون که همین یک آدم میتونه که همون عقیدهش قطعی بکنه، یا ما عقیده کسی دیگر در دولت میسازیم، باز بگیم در پوچه کدام انسان دیگر باز بگیم که دولت میسازیم، یا کلان بگیم نیم از امام علی میگیریم نیم دیگر کرده باز بگیم با عقیده دولت میسازیم با فکر یک انسان. یا نباشد کلان باید ما چیکار کنیم؟ سیستم ما بگیم که ایواز کردن من در کار است. یعنی باز از همون سال 90 میگن که یعنی شروع کنیم از همون نول. و امروزه زندگی مردم تاجیکستان از همون سال 90 هم دیده باید بگیم بدتر شدگی است. یعنی یک مردمی که از SSSR بر اومدن مستقلی گرفتن باید اینو را یک راه درست بگیم هدایت میشیدن، اما متاسفانه با این سیستمی که هدایت شدن امروز اومدن مثل همون یک درختی که کج شد که کلان شد، او را راست کردن خیلی هم مشکل است. ما که باید هر انسانی که من نه، هر انسانی که اگر سر قدرت میوید تنها اگر خواه ادامه دادن و همون دوامی همون سیستم امام علی را یک کامنت بنویسین. همیشه یک بگیم ینگتون اومدگی است، همین ینگتون روی کنم برای 4 نیده یک کامنت کردین دوستی عزیزم، یگون تا یک کامنت کنین ای بیای هم تا بنویسین روی کنین، همین ینگت روی کنم برای در چای خری برای ینگت و دیخ کنه در جا خواهش های شما.
на хулас бигем танҳо метавонанд ки танҳо метавонанд ки бигем ки ҳамин системаи эмомалиро чӣ хеле аз ҳамун номша ҳалиш кунанд, ном ҳалиш кунанд фақат. Дигар бигем сохтора боз ҳамин ҳамуд бигирем бираванд, боз дар пояи ӯ бибанданд, бираванд, тамом. Каме иваз кунанд, халос, дигар чизе намешавад. Яъне мутаассифона ман гуфта истодам. ин чиз мешавад. Ё оне ки мо бармегардем аз нол давлатсозӣ мекунем, аз нол. Яъне куллаги чиза аз нол мекунем то оне ки бигем як системи нав бигем дар инҷа бисёр одамо дар кор мешавад, бисёр инсоно дар кор мешавад ва бисёр маблағҳо дар кор мешавад ки то ки бигем ки мо як системи нав омода кунем. Оле шавам як бародар қатъи суҳбат карданда барои ма дар бораи Туран пурсид, гуфт ки Туран чӣ мегӯи? Ами Туран, ина Туран шида истодааст турко. Чаро мо форсҳо наметонем ин чиза карда, яъне ки як едини форс шавем? Гуфтанда ман гуфтам ки ин Туран як чиз аст, ҳамун сезони коридани бигем ҷугорӣ мегзараву баъд танҳо барои як барг шава гуфта мекорӣ, просто ҳаво як барг мешава, барои инсон ку фоида намета, аммо барои гово ҳамун ҷугорӣ алаф мета. Мисол гирем, як оддитарин мисол аст. Идея ё идеологияи бигем Туранам айнан беш аз ҳамин нест, яъне ки ман барои бародар фаҳмондам. Ё ки намедонем идея ё идеологияи сохтани бигем ки ҳамон гурӯҳи форсҳо боша ва замини форсҳо ва мо форсҳо якҷоя шавем, намедонам мо форсҳо ситораро кашф кунем, сайёраро кашф кунем, мо форсҳо ита кунем. Ин чизо просто беш аз як афсона нест. Ин чизо барои воқеӣ бигем ки шиданаш хеле як бигем ки мушкили калон аст ки ин чиз ба воқеият табдил биёбад. Барои чӣ? Барои он ки аввалин чизе ки ин танҳо бигем хоҳиши як чанд одам аст, просто хоҳиши як чанд одам аст ки асос шида наметона, сохта шида наметона, барои он ки ин танҳо як хоҳиш аст. Ва дуввумин чизе ки ин чиз ба рости худаш хела як бигем ки маблағи калон талаб мекунад барои ин касе омода нест ин маблаға бигем ки пардохт куна. Ва сеюмин чизе ки бисёр як идеологияи бисёр як идеологияи бузург ҳаст ки ин идеологияро бигем бисёр як идеологияи бузурге ҳаст ки ин идеологияро барои ин попитка буд объединени туркҳо, туркзабонҳо. Ин попитка бигем ки 100 сол пешам буд, ин попитка бигем ки чанд сол пешам буд. Ин буд, ин набуд гуфтагӣ чиз нест, ин буд. Ва ин танҳо як мечтаи Эрдоған ай бигем, иштибоҳ намекунем дар сиёсат. ин мебирояд, намебирояд? гирён кадаст ман. политсия омадан кадом як алкашоро хапидан дар инҷа чӣ кардам? ин чизое аст ки ин мечта гуфтум ку танҳо мечта аст. Ин ба реал баргаштани ин орзуҳо бигем бисёр калон талаб мекунад. Ва
на Эрдоган, на Узбекистон ва на дигар давлатҳое ҳастанд, ки тайёр ҳастанд то ки бигем ин мичтара бигем мебахшед ман ҳамира бигирам барои он ки камтар гармай ба ҳар ҳол имрӯз мода сахт гарм шид. ин чизҳоро омода карданаш бигем ки бисёре қиин аст. ино танҳо гудакфанкнак аст. бигем ин ягон барои чи барои он ки Узбекистон аслан намехоҳа ин чиза. агар ман таҷрибаи давлатдории иноро ҳозир агар бугум ки мисол баъди 90 ин бисёр боз як мавзӯи дроз мешава меравад. мисол чаро Узбекистон бигем амо соли 90 кулан маҳкам кард ҳамаи чира, хачаполни заглушид кард партов, бигем аз тамоми ҷо маҳкам кард. хулас ин масъалаҳои бигем ки мон уҷо аст ё Қазоқистон ё Қирғизистон, ино ҳар якташ ҳамун программаи сиёсии худшона гирифтанд. он чизое ки гирифтанд ҳамун чизои СССР гирифтанд, фақат номша иваз кардана дальнейше бигем пеш рафтанд ҳамун идея қатӣ. гуфтам ку ҳамун коммунизм чапа шиду, номи демократа гирифтан, коммунистҳо рафтан гирифтан. ягон чиз нест, ягон систем, ягон дохилӣ берунӣ, ягон чиз алиш нашид. мефаҳмед, ҳамин хел аст. агар дар бораи Ӯзбекистон ҳам як масъалааш хеле дароз аст, зиёд аст акира бигем барои гуфтан. мисол Ӯзбекистон намехоҳа зависими шидан аз як систем, намедонам, ва системи сохтани Туран ё намедонам системи сохтани форсҳо якҷо. албатта як чиз ба даст миёрӣ, аммо як чизи дигата гум мекунӣ. ҳеҷ ҷое нест ки чизе гум накарда чизе ба даст биёрӣ. мисол мегирем, оддитарин як ҷавон мерава Россия, мезана, кор мекуна, пул меёва, меояд дар Тоҷикистон хона месоза, мошин мегира, не ки саломатиша гум мекуна, не ки саломатиро аз даст метавад. ҳамин хел аст. ё ки намедонам дидори падару модар, меҳри фарзанд, дигар чизҳоро аз даст метавад. ин идеологияҳое ки бигем Туран намедонам ва ғайра, ё ки сохтори Аврупо. ман даҳҳо мисол меёрам ки даҳҳо чиза бигем ки мисол Полша даҳҳо чизи худша гум кард, аз оне ки бигем боз даҳҳо чизи дига пайдо кунад. мисол 10 принсипҳои худша гум кард. оддитарин ман 10 мисол оварда метавонам ки Полша 10 принсипи худша бигем ки гум кард, барое ки принсипи бояд Евросоюза қабул кунад. ҳамчунонам ҳамун идеяи Туран ё идеяи форсо якҷо шидан, инам ҳамин аст. мо як чиза гум мекунем то ки як чиз биёрем, аз ин дигар беш намешавад. барои ҳамон ин чизҳо фақат дар орзуҳо мемонад. боз бигем Эрдоган як сроки дигаш мондагӣ аст, 4 сол дига аст, 5 сол дига бояд беста, тамом. яъне ки тамом. баъди Эрдоган дигар кас меомадагӣ инсон аз пушти и геморрой намегарда ки хича геморрой карда ки ман бояд Туран созам, абидиният кунам, туркора биёрам, паддешка Озарбойҷана кунам, Ӯзбекистона кунам, дигар чизора кунам. хусусан Туран баъзан халқи намефаҳмидагӣ, мисол гирем ин зур асту, мо зур мешем, дунё аз мо метарсава, дигар фантазиҳои бигем кӯчагии худаш дар дохил мешава, барои он ки ӯ реал бигем принсипҳо ё чизҳои ҷаҳонӣ ва сиёсиро намедонад ки чӣ аст ин принсипҳо. ӯ хиёл мекунад ки ҳозир мо турко як ҷо шем, мо сила мешем, ё намедонам мо форсо мегем, мо тоҷико як ҷо шем, мо сила мешем. не, ин чизҳо шиданаш аввал мушкил аст, дуюмаш сила шиданаш мушкил аст, сеюмаш ин идеология минимум мардума, агар форса барои як ҷо тайёр кардан, минимум мардума 100 сол ба як китоб дарс бояд битӣ, чи афғона, чи эрона, чи тоҷика, чи курда, минимум 100 сол бояд ба як китоб дарс битӣ ки ду поколени бояд алиш шава, ду поколени алиш шава, ба як китоб хонда, як идеологияра хонда, ду поколени алиш шава, сеюм поколенида баъд аз ӯ метавонӣ ки ин кор шава, барои он ки
ایده ایران، ایده تاجیک، فهمیش مردم ایران، فهمیش تاجیک، فهمیش مردم افغان، فهمیش مردم مثل کرد، دیگر اینا باید همشکو عقیدم فهمیشون یخل شوه. بعد از اون میتونی که بگیم من از اینو حاصل بگیری، یعنی ایده یک کنی. یکی در حالتی که ایران با ایدئولوژی خود داره، دولت داری، تاجیکستان با ایدئولوژی خود داره و افغانستان با ایدئولوژی خودش داره. یا نمیدونم ازبکستان ایدئولوژی خودش داره که اصلا با ایدئولوژی ترکی توغری نمیگیره. یا نمیدونم قزاقستان پرینسیپای خودش داره، دولت داری که داره، مکتب دولت داری خودش مو ایدئولوژیش داره. حتی که میگن که قزاق قرغیز یک چیان میگن که یک زادن میگن که یک مادران میگن، از یک مادر، یعنی لفظ یخل، زندگی یخل، تمامش یخل، با یک دیگر ساز نمیگیرن. برای چی؟ برای که ایدئولوژی های بگیم همون تربیه ها اویلوی بگیریم. اگر مثال دو توکل دودار اویلادور شوند، همسایه زندگی کنن، ایش در خونش فرزند چه بگیم دیگر طرز، یکی دیگر طرز تربیه میکنه. یا که خوندن ده مثال کلانتر شوند، اگر اکل دودار بچه‌اش با یک دیگر بگیم فکرشون توغری نمیگیره. تیمبولی بگیر که از باشکیر و تاتار و قزاق و قرغیز و ازبک ترکمن بگیم ایس بگیم منگول ایس آذربایجان، این قدر این نیمی دنیا میشوه. این را بگیری سر یا ایدئولوژی بیاری جمع کنی، این ناممکن چیز است که برای اون که اینو سر یک ایدئولوژی جمع شوند، نه کمتر باید اینو 300 سال، این مردم باید نه کمتر از 300 سال با یک کتاب مردم درس بتن. ما گفتم حرفای رونی در گذشته استودن، اگر 100 سال 150 سال اگر حرف رونی در بگذاره، الفابیتاشون یخل شوند، فهمیش یخل میشود و غیره یخل میشود، در حالت گذشتنشون ممکن است ایدئولوژی یک شود. اما ایدئولوژی آذربایجان با ایدئولوژی ازبکستان توغری نمیگیره، ایدئولوژی قزاقستان با قرغیزستان توغری نمیگیره. تیم ازبکستان درجه абсолютно зависимый از کسی شدن نمیخواه. лучше закрыть میکنه خودشه، зависимый از کسی نمیشود. مثال میگیریم، عادی ترین مثال. برای همون این چیزایی هست که اینو تنها آرمان ها هستن، آرزوها هستن. اگر ما خواهیم بگیم همین ما اگر خواهیم دولت سازیم، یعنی که از نول میسازیم، خودی در دولت ما برای یک علیش کردن نام میلیسا، اینا باید علیش میکردن که نام روسی میلیتسیا را میلیسا کردن، پروستا لهجویش کردن. علیش که گفتن که ما مبلغ نداره میره علیش کنیم. یا در تاجیکستان یا ماست چپا میشه، میگه ما مبلغ نداره میره ساز کنیم. یا در تاجیکستان یا جور آب میزنه، میگه ما مبلغ نداریم. شما میدونید که دولت هینال ساختن سیستم از سیخیمشه، یعنی چی در کار میشه، چقدر مبلغ در کار میشه. یا این ما پستیپینا برای ما نکم از بگیم که 100 سال زیاد لازم میشه که تو ما پستیپینا ایواز میکنیم، یا برای یک جای ایواز کردن بگیم از نول شروع میکنیم، یا از نول شروع میکنیم یا پستیپینا ایواز میکنیم. دیگر بیرون از اویی که بالای پای یک آدم ایدئولوژی ساختن وریانت نیست، یا که بالای نمیدونم یک ایدئولوژی دیگر ایدئولوژی ساختن. مثال ایدئولوژی دینی ده دولت ساختن، اینم بگیم که بسیار ناممکن است، برای که در خود داخل دین صدها عقیده ها هستند، صدها فکرها، صدها رویه ها است که زمانی پیش رویه کم بود، یعنی که این چیزها نبود و بگیم تیم باز زمان مسافه ها فرق میکرد و یک رویه، یک ایده از این منطقه با منطقه دیگر اومدنش بسیار قیم بود گذشتنش. اوزی زمان اینترنت، زمان بگیم که نمی
ҳозир агар як равия як ақидаи навад бигиран 3 рӯзда метавонанд ними дунё давра распространят кунанд, яъне бирасонанд ва ними дунё аз ӯ ақида пайравӣ кунанд. Ягон чӣ надорад. ҳозир ягон варианте нест ки дар болои ақидаи динӣ давлат бисозем, нест. барои он ки худи Эрон барои мо таҷриба ҳаст ки ҳамун Эронам дигар ақида ва дигар чизҳоро полни роз растаптат карда бигӯем ки болои як ҳамун ақидаи худ шонда бигӯем ки ҳамун қапидагӣ ба зарбаи зулму ба зарбаи бигӯем ҳамун қапидагӣ аст. ҳозир агар ҳамун система бишкана, Эрон бояд системаша аз нав куна, дигар илоҷ надорад, яъне аз нол бояд биравад. барои он ки дигар ақидаҳо бедор мешаванд ва ҷо меёбанд дар уҷа ва боз мисли Афғонистон, мисол Афғонистон аслан туғри ба якдигар мардум нагирифта истодааст. Бисёр бо эҳтироми бузург ба мардуми Афғонистон ки мисол гирем ин сухани ман барои таҳқир ё тавҳини шумо нест, аммо вақте ки ақидаҳо ки зиёд ҳастанд, дар пояи ақидаи динӣ дар Афғонистон давлат сохта намешавад ва ҳеҷ гоҳ ҳоли ин 100 солу субиста 100 ҳазор соли дигар агар бизанен сохта наметавонен ин давлата, муттасифона сохта наметавонен. ё мисли Эрон имрӯз ҳамун системи Эрона гирифтагӣ фақат танҳо пашту, забони пашту, бояд ақидаи пашту боша, дигар инсонҳоро задан, киштан, қатл кардан, дигар қавму қабила, дигар идея ақида, дигар инсонҳоро ҳувиятша нобуд кардан. Шояд мисли Эрон шава баъд аз як муҳлат агар ҳамин темп қати бирен, аммо мутаассифона вақте ки шумо ин темп мерен дар хати сиёҳи давлатҳои дигар меғалтен. барои шумо пул лозим аст, кӯмак лозим аст, хӯрок лозим аст, контрактор лозим аст. мисоли навози Узбекистон чанд сол пеш гуфта буд ки мо роҳи оҳан мегзаронему ва ғайра мекунему, транспорт мекунему, шолкови пут мекунему. Афғонистон қати дигар ҷо даже фикр кунам Туркманистонам ба ин чиз согласия чандин чизҳоро газ мегзаронему, об мегзаронему, турба нефт мегзаронему, харида омода кард. коро мурда мондагӣ аст. барои он ки непризнани ҳолиам давлат аст, касе кредит намета барои ино. албатта ки аз кисаи худу чиза пулша сохтан мардум айгиш нагира мебира. аксар корҳои калони давлатӣ ба кредит, ба кӯмакҳо, ба грантҳо сохта мешавад. яъне касе барои Афғонистон ҷидо намекунад ва он идеяе ки Узбекистон гирифт болои худаш танҳо барои мардуми Афғонистона барои худаш гарм кардан буд. ин идея набуд ки ина бисозана, ина барана, ин раҳа сар битана, ин раҳи намедонам международни бигем амо байни давлатҳо аз Покистону Хитой, аз дигар ҷо Афғонистон. ино ҳамашон просто як фантазия буд. ин чизе набуд ки реально, яъне ки проект боша. фақат мардуми Афғонистона чикор кардан? 2-3 метр оҳана сохтан, роҳа сохтан, гуфтан намхели роҳ мешава. ӯ миллиард пуло дар кор аст ки ӯ кӯҳора бишкани, ӯ шикофӣ кунӣ, ӯра барӣ, ӯра биёрӣ, ӯ раҳа бисозӣ, ӯ раҳа стандарда ҷавобгӯ боша ки дар уҷа бор бигзарад. Якмин чиз барои гуфтам ки гуногун ақидаҳое ки дар Афғонистон ҳаст, касе аз ӯ территория бор гирифта гузаштан ва ғайра, ин чизо ноимкон аст. 3 рӯз ҳамун раҳа месозанд, 2 рӯз баъд мешава як кас дигар, як ақидаи дигар меояд болош, як кас дигаш мезана, ё ақидаи дигар агар доля кам бираса мехеза зидди ақидаи дигариш ҷанг мекунад. яъне ин чиз нереал ҳаст. просто мардуми оддӣ чиза дарк карда наметавонад. мардуми оддӣ ҳамун тутта карда ай пишти ҳамун бигем ки калонаш мерава. имрӯз Тоҷикистон, Узбекистон худи аз даромад аз Афғонистон миллиардҳо даромада гум карда. ино ака биромада алам карда гуфта наметавонад ки бигӯяд ман аз Афғонистон миллиарда гум кардам. халқи Афғонистон, тақдири халқи Афғонистон дар интереси ягон ки набуд ки уҷа чӣ қадар ҳамун ғавғо шава, яъне ки чӣ қадар бозор шава, бигем ки аз бозор пулкор мекардагӣ. садовни бозори Москваро бигирем, уҷа чанд қа бозор хуб буд, бигем ки аз бозор мардум аробакаш карда одамо ҳоҷӣ шидану, пулдор шидану, хона шидану, ҷип сувор шидан.
این غوغای افغانستان باور کنید نه در اینترس تاجیکستان است نه در اینترس بگیم ازبکستان. تنها از اینجا بازار گروهی تاجیکا بود. تاجیکستان از اونجا نارکوتیکا کنکرت نه через بیزنس بین تاجیکا و تاجیکستان خاطی تاجیکای افغانستان بود و یک تا ناو کی بود ازبکستان ناو من آتم ازبک من آنم ازبک من قاریم ازبک کی بود امو او را گرفتن لیدر تروشیدگی بدن میلیارد بگیم که برای اکونومیکای ازبکستان پول می اومد. تمامی چیزی سیاه را در افغانستان شستشو میکردن میگذروندن اون طرف و از طرف شستشو میکردن وگد نبودی چیز ده. فقط اینجا قزاقستان خودش خودداری کرده بود در این مسئله. میتونست که قزاقستان هم قرنوی قزاقای اونجا را بگیرن یا قرغیزستان هم میتونست که این چیزا را بگیره از اونها از درنوشون لیدر بسازن و بخیزونن و بگن که تزوری تنیشتیا که نمیدونم مثلی نمو من آتم ازبک من آنم ازبک قاریم هم ازبک اونم تر یک تا دیگه میساختن در اونجا. اینا هم میتونستن پول کار کنن نه که کاکیم تا برازم قزاق قرغیز از این چیز خچه بگیم که قفاتر کشیدگی است اما سیستم خودشون قطعی بگیم دورتر کردن خودشون ارالش نکردن. امروز ازبکستان خیلی در مینوس رفتگی است از درآمد. یک تا این در قصه آبادی اونجا نیست. تنها باید این چیزا مردم افغانستان فکر کنه و خودی همو پشتوی جنت را باید فکر کنه که این چیزا با این عقیده ای که ما داریم این وطن ساخته نمیشه نیست یگان جدا. یا مثل بگیم که مو رکلام اگر سعودی عرب قطر دبی اگر ببینی نفت اگر داشته باشی بفروشی نفت برای مردم همون کتا مردم در پول بتی مردم بخره خوره و تنبولی در من او را میدونم که یگان اگرانیچنی امینه خوند بگیم یگان اگرانیچنی ندارن او در زندگیشون نمیخواه کیف صفای پول نفت یور هم حقشون هم میته این خیلی میشه نه که بگیم دیگر ما دیگر سیستم ها نمیشه. برای همو باید ما قزاقستان قرغیزستان ازبکستان بگیم دیگر انسان هایی که ما داریم باید ما سرجم شیم و بشینیم. من پیشکی هم پیشنهاد کرده بودم که سمرقند بخارا را یعنی نیزاویسیم استاتوس دادن در کار است برای که قدیم ترین شهر این منطقه است باید هر دین استاتوس نیزاویسیمی دادن در کار است. یک تاشت آزیا پارلمنت ساختن در کار است یک تاشت آزیا سودی عالی آزیا و کلی دولت ها پرزیدنت ها سیستم ها اگر جنایت کردن باید کشیده شود در جنایت مثل یوروپا را قپیده ایستادگی یورو پارلمنتش است. Европейский суд, Европейский парламент. Дو та чиз Европа ра меқапа ва аз ду чиз тамоми шаҳрҳои ҳамон даромадагии инсонҳо аз о метарсанд. Нарушение яъне карда наметавонанд. Бояд агар ман ин чиза бисозем ва ин ду та чиза бисозем ва бигем общий қонун яъне ки европейский қонун гуфтагӣ бори Азия қонуни Азия общий дар барои ҳуввияти ҳар як инсон обработоват карда ва парлумона қабул кунем суда қабул кунем баъд давлатҳо дар дохили худшон боз қонунҳои дохилии худшона бигем ки кор кунанд уам бо ҳамун назорати парлумони Азия ва назорати бигем суди Азия. дар ин ҳолат ما میتونیم که از این سیستم هایی که امروز داریم در پایه یک انسان دولت میسازیم نمیدونم در پایه یک عقیده دولت میسازیم یا در پایه یک دین دولت میسازیم از این چیزا بیرون میشیم. نجات ما سر نمیده است. نجات آزیا سر نمیده است. نباشه حاضر اگر بگیم همون نظربایف قریب شپشیدن ده ببینید چیش ده قریب دولت از نوسازی میشید یا اسلام کریمов مردن ده همون سیستم را قپیدن آوردن просто тонистан ки бигзаронанд набошад система аз нав бозсозӣ мешид. мисол мегирем ҳозир ино имрӯз пага мешкананд меғалтанд системашон
барои далши рафта наметавонад. То кай барои мардум дурӯғ мегӯӣ, лалала мегӯӣ ва ғайра мегӯӣ, яке уже барои мардум як чиз дар кор аст. Нест. Ино кор кардан натониста истодан ҳамон чизи лозимира. Тоҷикистон як чизи зур кор кардааст. Тоҷикистон ба пеш шиёр. Инамуна медонам 4-5 девонаро баровардагиам 24 зад Тоҷикистон ба пеш. Барои ҳамон навиштам Тоҷикистон ба пеш. Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. Нами пустои славаи Тоҷикистон ба пешда имрӯз Эмомалӣ Раҳмон дора пропагандаша бурда истодааст. Як артист меравад дар Россия, як ҷавон меравад дар Россия мардикорӣ мекунад ва ғайра, конкурсода иштирок мекунад, аз уҷа мешава я спортсмен мешава ё я овозхон мешава, ура дар Тоҷикистон тутуқ қатъи пешвоз мегиранд. Я пропаганда аст. Гӯё ки бибин Тоҷикистон артист дорад. Набошам бечора стройка рафт. Як кас ятим пул додагӣ нест, як кас дастгирӣ кардагӣ нест, як кас бигем ёдаш додагӣ нест. Ана ӯ аз уҷо омад барои пропаганда ки бигем ки командаи пропагандаро кушод кунад, уро тутуқ қатъи бигем ура бигем тутуқ қатъи пешвоз мегирад. Ё як ҷавон меравад дар Россия дигар ҷода бигем мезана баъд спорт дар ягон ҷода камтар шӯҳрат пайдо мекунад, бигем баъд уро тутуқ қатъи баъд пешвоз мегирад. Халос, имрӯз Тоҷикистон ҳамун калимаи Тоҷикистон ба пеш ва тутуқнавозӣ, рақс бозӣ мардума ҳуша ба ҳамин чиз овора карда истоданд. Дигар мо чизе бигем ки надорем ки аз он чиз мо бигем ифтихори ватандорӣ кунем ё ки бигем ки боварӣ аз ӯ дошта бошем ки мо дорем системе ки бигем Эмомалӣ амалӣ шава, дигар амалӣ шава, ватани мо бигем ки дар ҳамон 4 сутуми худаш места. Мутаассифона ватани мо дар як сутум сохта шудагӣ аст. Як ақида, як идеология, як сутумда сохта шудагӣ аст. Агар 4 сутум мебуд, як сутумшам мерафт, 3 сутуми дигар метавонист ки биқапад. Мо надорем дигар ягон сутуми давлатқаб бигем ин чиз. Меғалтем ва бигем боз аз нол бигем шурӯъ мекунем. Имрӯз мардума худи ҳамин ҳукумати мо ҳам аз ҳамин чиз тарсондагӣ ҳастанд. Шумо мехоҳед мо бо тамом бо соли 90 бар бигардем, бо нол шем, бо азоб бикашем. Дигар азоб мекашӣ, намекашӣ, и тарафтам азоб аст, ӯ тарафтам азоб аст. Як тарафи азобот тира метавонад ки ояндата хуб кунад, и тарафи азобот ояндатам дар азоб аст. Интихоб и дигар дар дасти худи ҳар як бигем тоҷику тоҷикистонӣ аст. Бояд и чиза Тоҷикистон интихоб кунад. Хоҳем нахоҳем, мо бояд як гуфти ҳамун гапҳо, ҳамун зарбаи бузурга бояд бигзарем. Бале, мо меғалтем, мо аз нол шурӯъ мекунем, аз нол месозем, аз нол мехезонем, то ки бигем як намедонам як идеологияи бигем дар пояи миллат, ватан бояд давлат созем, на дар пояи як инсон. Бояд он идеология, он системе ки мо оянда месозем, ӯ бояд чандин пояҳо дошта бошад. Иборат аз як поя набошад ки чапашид чапа шавад. Бояд чандин пояҳо дошта бошад ки агар як пояшам чапашид, дигар пояҳош ӯ система бояд чӣ кор кунад, биқапа ва бара. Боқӣ Тоҷикистон ба пеш танҳо як фикри назари хидмат бо чандин мисолҳои чор тараф бигем гуфтум барои шумо. Худи бигем шоҳигарии Эронам буд мисол гирем. Дар пояи шоҳигарии Эрон сохта шуда буд, шоҳигарӣ чапа шуд, куллан давлат чапа шуд ва тавонистанд ки зудтарин ҳолатда бигиранд идеологияи динида давлат бисозанд. Оддитарин аст. Ман садҳо, даҳҳо мисолҳо ва даҳҳо таҷрибаҳои бигем чапашавии давлат ё давлатсозӣ ё идеологияи давлатсозиро баротон ман метавонам ки боз мисол биёрам, таҳлил кунам ва бугум. Ман бисёри чизҳоро кофта меёбам, дӯстои азизам, танҳо барои таҷрибаи худам ки оянда иштибоҳ надошта бошӣ. Оянда нашавад таам баъд бигирӣ шӯҳратпарастӣ кунӣ, ба мо асоси бигем идея ақидаи худат давлат бисозӣ, баъд битарсӣ ки ай пост ма бирам давлат чӣ мешава. Имрӯз Эмомалӣ Раҳмон метарса аз пост рафтан. Назоне ки бигем аз рафтану бигем ки метарса. Ҳатто ки Эмомалӣ Раҳмон просто аз худи атрофи Эмомалӣ Раҳмон ҳамин система дар почаи Эмомалӣ сохтагӣ ҳастанд.
атрофиёш метарса ки Эмомалӣ биҷинбад, чапа мешавад. сутуми аслии давлатдории Эмомалӣ аст. Меҷинбад, чапа мешавад. барои ҳамун мехоҳанд ҳамин идеологияра дар сари мардум ҷо кардан ништияк боша, Рустама мехоҳанд биёранд. имрӯз бигем ки Туркманистон ҳамин аст. просто ҳамун идеология бачаш овардан, гӯё ки бачаш ба ақидаи мардум фарзанди идомадиҳандаи кори падар. халос. Рустам бурда истодаст, зур аст. Рустама беғарз аз зулм, қатл, куштор ягон барнома надорад. Нест барнома. چی کار کردن در کار این ملت؟ کدام طرف بردن در کار؟ کدام ایدئولوژی را در بین مردم بیشتر برداشتن در کار؟ که تو که مردم در یک سمت درست بروند، یک عقیده ساز داشته باشند. نیستی چیز. برای مو هموطنان عزیزم، این دولت هایی که امروز بعد از چپشوی SSSR ساخته شدن، البته که همه اینا در وابستگی یا نمیدونم همین سیستم عقیده یک انسان و در پوچه یک انسان ساختگی هستند. خواهی نخواهین یا چپا میشوند. رana или поздно گفتیم روسو، یعنی دیر یا زود اینو چپا میشوند. برای همون باید مردم یا ازیا حاضر باید فکر کنند و سرجم شوند. حاضر آن فرصت را دارند برای نجات دادن. وقت هست این کشور باید نجات بدن. سر یک میز میشینن همشون، دین، ملت، دیگر چیزا را یک طرف میمونن، سر یک چیز میشینن و چخیل ما ازیه را بسازیم. برای ازیه سودی ازیه در کار است. همون کشورهایی که ما داریم پنجگانه، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان که ما داریم پنجگانه، ما میتونیم از در این مسئله باید فکر کنیم سودی پنجگانه دولت بسازیم، یعنی ازیه را پنجگانه را و پارلمان پنجگانه باید ما بسازیم. سمرقند و بخارا را کلا نزاویسیم استاتوس بدیم. عاقبت این سمرقند و بخارا خون میریزه. اگر ما امروز نزاویسیم نتیم، فردا خواهی نخواهی فارس میگه از ما هست، قزاق میگه از ما هست، قزاق قطعی قرغز در این مسئله اومنیان. اصلا تاریخ یادمو داخل داره. نه که میگه خیلی چیکار کنیم، نه که فارس و ازبک اینا کم کم کوتاه عقل هستن. اینا برای این سرزمین، برای تاریخشون میجنگن. اونی که اینا نجنگن باید امروز اینا همه دولت ها بشینن و کنکریتی گپ زنن، دو تا منطقه را بگیم نزاویسیم بتن و هر منطقه را بگیم که پایتختی همین مادری همین باقی مانده دولت ها کنن. در اونجا بگیم که армия نشوه، در اونجا دیگر چیز نشوه، بگیم در اونجا армияш هم از هر کشورها باید باشه، یعنی اونجا روان خدمت کنن و در اونجا باید سودی کنستیتوسیونی سودی بگیم همون آزیا و پارلمان آزیا ساخته شود. از همه دولت ها نماینده ها بگیم دیگر ها رفته در اونجا بشینن و قانون ها را کنترل کنن. در اوجا هم انتخابات شوه، مثل همین انتخابات ها واره که رئیس پارلمان مثال گیریم آواز قطعی شوه، همه دولت ها آواز بتن که مثال کی میشوه چی میشوه در کجا میشوه. در این حالت ما میتونیم که پیش بریم. نباشه دوستای عزیزم میلیون سال دیگه کو میغلطیم و میخیزیم یک مونده نمیشه و خیلی نمی با مو رویه دنیا بگیم که همین تلفن میبرویه نمیدونم یک چی میبرویه همون مو دمیوین استوسته که مو با مو گادو هم باشه امروز از گادو هم تلفن داره. مثلا دیترین طالباندا تلفن داره. جورش در زنگ میزنم که جور کدام بزرگه چخیل امروز کار میگه برو میشه و نمیشه. حتی که بگیم یا طالباندا امروز در طالباندا تلفن قدی میگه کار برو میشه و یا نمیشه. این چیز نیست، این چیزی معمولی دنیوی است برای ما میاد. این بایگری نیست. این پیشروی در دولت نشون نمیده. این چیزای معمولی که میاد این پیشروی را نشون نمیده. دوستای عزیزم تاجیکستان و پیش اگر چیزی فهمیده باشین چیزی که برای خودتون گرفته باشین خوبتر است. باقی سلامت سربلند خانواد باشین. بیشتر هم کلمه زیبای
тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ, падруд то ба дурудҳои дигар.